Hey Mbuli, uyishiyile baba eyokugula ingcono eyokufa ngcwatshwe kuthiwa usebolile ingcono lamathambo asengaphila na Mbuli ngifuna ukuthi ukugula ubonakala kungcuba ngcono ubeka izandla aphile oshonile kakancwatshwa uyamvusa usengcwatshiwe bathi osisi ulate usebolile siyakubona ke futhi ukubola lamathambo akusaziwa negama lokuthi ubani Hezekiah Profeta phezulu lamathambo sekungamathambo manje akusekho nyama ahlakazekile idolo lile inqina lile ikhanda lile Mbuli lokhu kwasethuneni kalaza kusene order umzimba uphelele Jesus. Lamathambo angaphila na akwaziwa mngaki iminyaka akulula umuntu abole aze afike lapho kuthiwa sekungamathambo yayisimide kakhulu iminyaka kwathiwa Profeta Mbuli njengoba uze lapho Lundi awuzile kuLazaro ofile kodwa uze emathanjeni omile lamathambo uthangazi Nkosi wena uyazi uthi Profeta phezulu lamathambo uthi mathambo wamile zwanini zwi likaJehova ngoba mathambo wazuvuswa umbuli ezovuswa yizwi eliphuma kumbuli athi amathambo ningezwe izwi lami ngoba ngeke nivuke zwanini izwi